Dudon mi nu le pa ulenaw pol kan rak thau tha chiao mo chin infoin nan kut kan lo kai tuini thong ni kul hluan nga January ni riat tlongkai ni thum zinga chun KIA in SAC Y12 Vanzam an Kap Ngah Falam Helnak Zinpawl Zawh lo dingin CNO Falam Regional Committee in thu an Suah Kalaymyo SAC mikai aluari Minopawl pon an Perh Ngam lo Natmauk Ralkap hruaiih Mino Kaih Hmang Khaw Lal an Kap That Ṭhilin SAC Camp-pawl rocket le drone in bom za Tlun an Thlak Khua SAC in drone in bom an Thlaki Mipi ral an Tlan Hakha Pyituhsit pathum CDF-Hakha kutah hrih thon an PO Zawh SAC kem le gate an kapi mipanga an thi Mipi Ralkap pathum nunnak an Tlan Thang bel chong khai khom January ni sari ni SAC zwal kau bot le Tibet le Nepal ramri lingni na mi zale kul hluan ruk an thizau ti thang pol kan run thanding kan thang achem tiang in ngai sak dinga kalau som KIA in SAC Y12 Vanzam an Kap Ngah nikum thong ni kul hluan li December ni li isi an thok mi bamole siman khopilak operation chu KIA in tu hi an fe pit re ro lai thakat aluan nak asimi December ni ruk ni isin KIA lamin thatharin an norsal SAC lam an din mun asiat ruanga Tlun van ral an hmang na sai Y12 Vanzam thon aborin bom an thlak re ro tia ralram thang ram pakhatin arel January ni sari nia bamole simani dawok naka bom ra thak tu SAC Y12 Vanzam chu KIA in an rak Kap Ngah tia theyasi KIA in an rak ka nga ruanga meikhu suak luai lawin mitchi na lama akir tia kachin ralram thang ram chun arel January ni ruk ni sin thatharin an nor salmi bamo khopilak operation a hin KIA in SAC battalion headquarters pol lak thei teng tumin an nor na sai SAC lam chun Y12 Vanzam le pukpi thon tan an kho na sa tia theyasi Falam Helnak zin Zawh lo dingin CNO Falam Regional Committee in thu an Suah thong ni kul hluan li November ni kwai si thok mi Chin Brotherhood ti khopilak operation pi chang pahnih laki pakhat Falam khopilak nak chu tu hi fe pi re ro lai asi bauruak athian hrih lo ruanga Falam khopi helnak zina motopi skat moto fallen moto keruk nei moto kekhanei moto le keleini nei moto pol fe hrih lo dingin CNO Falam Regional Committee chun mizan chuna thu an Suah tharsal Kalaymyo SAC pokpi munisi rocket mizal thoi du toki an hun ka ban thluna tulai hi Vanzamin bom athak re ro chulheya Falami khalaya ni chausit tat kongisin meithali an ka ban nak asironga Falam Helnak Zinpawl chu an him hrih lo ziang ruangi thuswa thar an tua ti chu an rel tel lo nan kaok nak bawruak tang zet lai asironga ralrami operation fe pit lai tu le twanvau nei tu in thu an Suah chun ahim tok lo ti thein Mipi in zon longte kan Tlun adu Mipi suk sau khwal tlong pol kan him nak ding bika asi tia CNO Falam Regional chun an thu Suah chun an tarlang Kalaymyo SAC mikai aluari Minopawl pon an Perh Ngam lo sakai ram then Kalaymyo khopi sunga SAC in khan khrami Ralkap lak ding rang an mikai aluar vivaw ruanga suak thon le san thadeu lai pol pon Perh Ngam loin an tha phang tia tol song mi polin an rel kan law dek asibik bai thoi Mino vewak an mu chun an kai an minung le bai chopin Ralkap moto a an sani an thiar hlo inisin kan suak wak ngam ngud lo in sunga kan khar khumaring ring hrekhat chu an in sungta an vakai mi khal an tia kalei lai hlum Mino pakhatin arel nikum December thlasung viala khan Kalaymyo khosungi SAC in Ralkap dingi khan khami an kai mi Mino hi somnga hnakin an mal lo tiasi yangung mandali vek mun pilam khala SAC in Mino an kai mi hi December thlasung viala athong tel an kimi Ralkap thar training dinga an kwat chi hlo hlautia dauthleng tulamin an rel yangung khosungi an kai mi laka yangongi chin Mino hre khatkal an teli Ralkap thar ding raholi an rakhor an phan theizet thu chin Mino polin an rel
zan laya apartment sung ralutin mi khwal chajin kan chek an ti Minopawl an kai kan rual pilaka kai tong khalan mi pa nak hostel hre khat la chu an zate an khom thlu mi manan tia yan gongi chin minau pakhatin arel SAC hin Ralkap lak nak dan an to mi mangi an kai zau mi minau hi thong kul hluan ni le zasari somruk panga an kim zau tia NUG chun January ni khat nia khan thu an rak swada Natmauk Ralkap hruaiih minau kai Hmang Khaw Lal an Kap That magui ram then Natmauk peng sunga Ralkap hruaiih Mipi kai ter theu tu gui chong Khaw Lal bu wen chu Natmauk PDF in an ka that thu thayasi mizan sun January ni sari nia khan Natmauk peng gui chong Khaw Lal bu wen ti mi chu Natmauk PDF in an sunga an valu noi Khaw Lal bu wen chu arak Tlan suak an doi thuni an cho in sunga an vakapi amuna athichi tia Natmauk PDF i tuan vau nei tu pakhatin arel an sunga kan valu noi an cho in lami atlan ruanga abopa kan kapi amuna athichi voitam ralrin nak kan penan ziangi siar lawin ruanga kan thian fai si tia arel Natmauk PDF chun Mipi kai Ralkapi thun tu Mipi harsat nak thlen tu piu so thi le Khaw Lal pol chu asangin kan phil vi vauding si tia ralrin nak an pechi phone Ṭhilin SAC Camp-pawl rocket le drone in bomb zatlun Tlak an tuar magui ram then Ṭhilin copy sungi SAC bukhwar nak mun pol chu rocket le drone thon bomb zatlun an wathlaki SAC lam to mo mi ziang mozat an thu Ṭhilin peng PDF ton vau nei tu pakhatin media pol nena asim tini sun January niruk sun nu her ronga khan Ṭhilin copy sungi SAC bukhwar nak mun asimi tong ye sakhan lu piu saung sai piu yi zung thui au zung ban zung le yau tan kung ti pol chu drone bomb le 60mm rocket muzaluan in anvakapi SAC lam thi le to mo mi building siat mi an nan azat chek chi hlia fia si hri lo SAC lam thi le hriam tor zat chu kan jing zoi re ro lai Ṭhilin copy sungi SAC operation hin akiang kap khote chu pek le peka lu noin mi an kai in an ring churuangi bom wathak kan si SAC kut noi si raswaki Mipi tang sungi ralut dinga kan som tia Ṭhilin peng PDF tran vau nei tu pakhat chun arel tuitum vadau tu pol hi kan go district strategy 81 Ṭhilin district battalion pol district paka pha pengpi pala pha le yo iya paka sa pol tangrual an si dau thleng tulam chu tua mo mi lauten an sa sengo theitia theiasi thi sung khwa SAC in drone in bom an thlaki Mipi ral an Tlan sian ram thanglam pa ma te ukok nak ram sungi si saim peng thi sung khwa chu January niruk jinglam na ji pakwa rong sin SAC in drone mangin bom an wathak ronga in pani an kangi khosong Mipi pol chak khain sahim nak rang ral an Tlan tia theiasi in zanni khwa thi sunga hin SAC in mai al bom drone le pukpi thoi an ka naka in kul hluan li chu an siat ral zau loi thei khwai bukhwar SAC Ralkap khin ni tin deuh thoin bom an thak ring ruanga khosung Mipi pol chu lai hlum ngam khal an rep rai non lo tuitum an bom thak ruangi in kang khal indang aka song vi vauding ti phanga kan ma in mai kan va phal nau tia pa phun pizalen nak Ralkap asimi PNLA information ton vau nei tu khun rein yanin arel Hakhai Pyituhsit pathum CDF-Hakha kutah hriam hrei thon an peo chin ram kul Hakha copy SAC kut noi Pyituhsit asilo le Pyituhsit sungtel pathum chu SAC kut noya kan pai non lautia an hriam hrei thon an ra peo tia CDF-Hakha chun mizan suna thu an Suah January ni thum niruk le ni sari ra peo hi Pyituhsit pathum hi lung oite rak muakin sun loinak sumpai an hlan tia an thu Suah chun an tarlang CDF-Hakha chun midang khal SAC kut noi tuan pai non lo chun jiang tik lai khala in run pe tlai thai ring nan saim nak rang tuan vau kan la si tia an rel CDF-Hakha hi Hakha peng sungi dau thleng tu pol kom chakzet an si January nili khala Hakha peng palik ye hui moto an rakapi ye mu le palik pani nazetin an rakhriam da
Dawei SAC kem le get an kapi mi panga an thi mi piral kap pathumin nunnak an hlan taning tari ram chen dawei peng sungi me chong shin main kem le ralkap check get chu duraka operation ni hauha nakin dawei amuta luamyau yi tamaro DNLA yi phiu pi tu ka ko yi tap phoi YPPDF phedeye duwan che drone tap phoi le DEF PDF drone force polin January ni sim lama anvakap nikhat sung rong an kaok nuwa SAC gate chu dauthleng tulamin an la thei MA mai thal rang magazine kobli phone pani walkie talkie radio pathum cherek zani somruk pangale equipment pakhat an lonsak hitum kaok naka SAC ralkap panga nakimal law an thi dauthleng tu mi piral kap pathumin nunnak an hlantia thayasi thu thang bel chong khai khom PDF Zawh lenin tidim ka thula a Mipi thu an than an thulua theiternak tin an buni tu tak phang hi CNF CNA le an thi hruaipolin tidim copy an kap ding tia thu athangi Mipi pol chak khain kan tha phang hi thua Chin Brotherhood le ZFU PDF Zawh lenin ziangkim kan tol rel reraw asi chak khai thu pakhat khat a umding asi mana ZFU PDF Zawh lenin Mipi thu kan lo theiter ding asi ZFU PDF Zawh len CNA le an thi hruaipolin tidim copy an kap ding ti thu a ruanga tidim copy Mipi pol chu thaphang chak khain sahimnak rang an tlan jam reraw asi mizan suna khan tiaule Zawh khotharlami ratlan tu tidim copy si Mipi re khat chu chin info in su tonnak kan vanai tidim copy sungi pol chu kan tlan deuh thlu CNA lamin an rakap ding tia thu thang kan thei kan thla phang sikau akyang kapi khote pol chu atlan laukhal an tia inson Mipi pari tharum tho tu SAC chu an chauhlan lau thu rampakwain thu an Suah Khiam khrei rin sani thunei nak la tu Myanmar ami SAC in rammi pi para du sezetin tharum mangi atwa mo nak pol chu ziang ti manin pomrem le chauhlan thei asilautia European Union EU le rampi pakwa in thu an Suah vulwau thlang Myanmar ami milai chawvau thu hla le mai milai pi lainat malak nagisin an har satnak chinfel bom nak ranga ti in EU palai le rampi pakwa asimi American, Australia, Canada, New Zealand, Norway, South Korea, Switzerland, Timor-Leste, British tipol chun tini sun January niruk nia kom khomin thu Suah anto asi antu Suah chun Myanmar rampum huapi abese sin mi milai chawvau le bom nak lami harsat anton mi para an thla arak phan pi an seher zet thu an harsat nak ton mi pol aluar sin sini tharum tho nak apun viwau hleya mipun karlak mu thiamok lo nak asau sang ter viwau tia antar langtel NUG achauza sungtel pol an tong le to nak milok atul tia NUG alangte president arel NUG achauza sungtel pol an tong sok mi le an to nak amilok atul tia NUGE alangte president simi duwala shila in tini suni achauza meeting an nei naka for fiel nak anei thong ni kulhuan nga kumchu thlengok nak kumpuana aruati minori an fe nak dinga NUG achauza sungtel pol an ma ro ri khal an rak thlengok ve atul thangding tia arel NUGE tumta khampi asimi federal democracy ramthar din swale ralkap thunei nak khamisi phong timi lamzini si anpial athiang lautia arel bet phone wadleti SAC thajang silkha tu ka antong lala sagai ram chen wadlet copy dawok nak rang anrun thla mi ralkap thajang somsari pasari chu lamlaki ka anrak ton ronga adang somthum anrun thla beti January ningania anhautu buji chawmin khain chopin Hmang Khaw anrak ka thu Shoibu district battalion hlenga naki an commander bu kau yuin arel amai sai mi som sari pasari anun thla mi zagai division somthum le pathumi si anun thla bet mi le tuitum mi somthum thon arwalin lamlaki ka antong asi Hindra Vanzam tumhun SAC in an thuam thare raw
Irawadi ramchen sung yi chi khopi le shuitang yani Vanzam tetum nak to areraw lai tu SAC chun hindra I Vanzam tum mun khal an thuam thare raw tia thayasi January thathari sin an tuan thoki amhuna Ralkap zanhi rong chu an run ret tia tual sungmi polin an rel tui rong hi pateng Vanzam tum munisin rakhain le magui ram kap dingin an zuang suak ring ring asi Ṭhilin khopia SAC vial an tang thangi hriam hrei thak dinga pa a pha in ne tabik ral rin nak an pe magui ram chen Ṭhilin khopia SAC le Pyituhsit vial an tang thangi hriam hrei thak dinga pa a pha in ne tabik ral rin nak an pe tini suna khan dauthleng tulamin khopi sung chu pukpi le meithal thon an kapi pengpi ukhroi nak zung pengpi saipiu yi zung pengpi saipiu yi ban pengpi Myanmar si poyi ban khopi ni swalami yautan kung pengpi palik zung le town hall shui thi khan ma kyang kapa pukpi musomli le panni rauri atlasi palo I saya pha zung PDF in ansim taning tari ramchen palo khopi vengchen panni nak sungi SAC Ralkap kilhimnak saya pha zung chu PDF in ansimi chapoimo le cherek za magazine kop ni anlak nga nuin zung chu an urta chun taning tari ramchen longlong peng khala tu lai hi kaw nak athleng re rawsi sian ram thanglam yat sau peng chaugu khopi I palik sakhan le pukpi battalion an kap sian ram thanglami yat sau peng chaugu khopi I palik sakhan le pukpi battalion chu tenu Pyituhsit yi tamaro DPLA in January nilia an vakap January ninga khala tong thai khwa le into khokar laki SAC Zinpawl an vakapi SAC lamchun pukpi an sur sum ka zokre rautia an rel January ni sari ni SAC zwal kaubot January ni sari ni SAC lam thile kai tongjat mandali ram chen ngazun penga mi Perh mandali ram chen na thu chi penga mi paruk anungin an kai mandali ram chen ngyang u penga pakhat Mipi lama aleto sakai ram chen ayaro penga mi paruk sakai ram chen chong u penga mi pakhat taning tani ram chen dawoi penga mi panga magui ram chen salin penga mi pahni magui ram chen Natmauk penga pakhat bagu ram chen ophu penga pakhat anza te komin somthum le pathum ansi chun taning tari ram chen thawoi penga Mipi Ralkap pathumin rampi dauthleng nak ranga annunak anhlan ane tabika khwarel siat nak lam thu thang Tibet le Nepal ram riling nina mi zale kulhuan ruk anthi zau mi zan Zing mani Zing ti du son tlakan umi jiang le khole tahan bazar tong le pan chong bazar tong kan hmang dingi ina ngai thiam ten tau paula mi zan Zing Myanmar chan siari nazi pasari le minit somthum panga chainalam chan siari jinglam nazi pakwa le minit panga khan Tibet le Nepal ram ria lingnin natlam magnitude 7.1 Richard scale na in linganini hi thu thang kan tim to areraw lai tianga mi zale kulhuan ruk anthi zawi in thong khat Tlun an siat tia thesi China hin khwarel siat na ki run swa nak tuan tu bur ni amuna atha chi hriam tor le mithi mi hlau khal jiang mazat an umi run swa nak ma an lak re raw lai ruanga mithi le to mo hi an pongbe de raw thei lai Zhejiang province khala ralrin nak le run swa nak na malak nak dot ni an puang chi ve chui nuwa aftershock anti anol ni nak tum ni rauri arung nin sal jinglam naji pariat le minit nia 4.7 magnitude in voikhat jinglam naji pariat le minit pasaria 4.9 magnitude tin arun bet sal lingnin rake unak mun pi epicenter chu tingri rami shikat se mun asi a coordinate check chi chun north latitude 28.5 le east longitude 87.45 tonok nak zone check chi a si lingnin hi leihnoi kilometer kha rong si thukin arapok tia National Center for Seismology NCS chun antarlang hi Tibet lingnin hin China ram Tibet le Nepal long silawin India saklam Bengal nitlak naklam le Bangladesh lam tiang avun soinin ban si Bhutan le India saklam state poli inkhal anhial du daw ban tia anrel China achauza chun
khodai nak mun rangi run suah nak thilri hlei che atol rel chi puan tham korhlum phiar puan le I khun the thei tipol Ṭhilin khwarel siat naki run suah nak thilri thongkul hluan ni rong lingnin tor nak muna akwat chi tol sung mai phalbu le run suah nak na tuan tu mi thong khat zanga rong khal thil thlen nak muna an kwat Nepal le Tibet tuan hi Eurasian le Indian tectonic plate khitok nak zone asiruanga lingnin swa leu theinak mun seismically active zone NCS chun an siartel Himalaya tlangpi khalki Eurasian lungtleb le Indian tectonic plate lungtleb pi khitoi an hun phir suami asi Tibet ram hi lingnin aswa leu theinak seismically active zone antinak sanchu Hizuki asente kan kut lengli mikhi Indian plate anti India rampi hnuai lungtlep piasi atluni taki Eurasian plate anti Eurasian ti chu Europe le Asian kom tinaksi Europe le Asian Commonwealth pi kan thumok nak lungpheng pi ansi chu te pani an khi tok nak zone chek chi khi tui Tibet hunram rong asi hiti lungtlep pi pani an khi tok nak zone hin lingnin aswak dui chun an khi tok naki an phir pong mi tlang sang zet khal an umdu tui zuki fei kan khi vek hin Indian lungtlep pi in sautola hun toli Asian plate pi in suktola arun toli chumi an khi tok nak zon khi akiri khi tlang tlon khi tlang pong pi an swakasi kan leilung pi hi thwa thume no umi atlun tabik apuan bikin rel sela tui leisa nak he si leilung pi arak sem tira hi leisa hi a hrim law neta a ziang mokop kang te bet khom pol an si chui hnuaya chun lung pherpin khitikhina tuami khi lung pherpi khi kan mu vekin an khing riang zianga khitin an khing tile chui lung pherpi sunga chun hel ram veki mai al hliau hluak hlau ziang veki lung tha lung man khung changkhal urti thu theitu mai al nun koi pi an luang nun hnaw si chui asungi mai al koi pi chun asat tu ruanga arun thoki atluni tuam tu lung pherpol an khing chat an khing dan lamjin tluan chu tui zuki kan mu vekin asi fiang deuh sinin kan von Zawh hrih ding kelam kawi kan mu mi zukhi Pacific tipi Akim Valley lung khingin an kulnak asi hi akhing riang nak hi leitluni lingnin tambik nak an si ring of fire tin an kau vorlam kawi zuk tu khi Zawh sela khi chu Asia le South America karlak rong asi khitikhin an khing chat riang leilung pi chu alum sironga khatlam kaw kan mu le khatlam kaw alang lawi avun dir pharin afam kimin vun Zawh sela tuita vek hin khomwal pol le tipi hnoi khala khitikhin an khing chat riang thlo si lingnin thu thang kan ngai le kan siar tin te in tectonic plate hi antiring dingi asan chu tectonic plate timi chu leilung pi tuam tu lung pher polan si chun an khing chat tika pakhat le pakhat kha an so o asilawle an ka ko asilawle apialo zongin an ne ko chui phun thum chu an chang vai dan si chui an khing chat nak khuimo ong te sin an hnuai mai al koi pi chun suanak ding an run holi kwa te run zong vi wawin an run put swak theya sia chun chu mai satlang puak kan timi volcano khasi mitui atluni zuk kan mu mia khan Myanmar ram zon chu akhing zonin arod law apal law kan ti lung oyum zet vek abang nan khang chu akhing tum tham alang chu chin an si asinan khai lang chu chini tel law khing te takte te kha tam pian rak umasi chumia Myanmar ram alai zone si so phel riang tu hi sakain fault tia an kau angai tu nu le pa ule naw pol nan lung mo lung law chu theilaw Myanmar ram alai hnuai si ti lung khing chati ake lam kaw hmo hi fei kan mu vekin sauzonga tipi thuan thumisin China lam panin kan te chu Tlun lam panin Russia lam panin khomwala an khot sawi vorlam kaw hmo khi tipi thuan thum sungi lut dingin asuk zonga an khot thlasi khitikhin kan pialo het rau hi zuka hin vun Zawh sela kan Tluni Himalaya tlang tlon pi khi lung pher pi pani so khi to in an so pong mi akir mi kan ti Zawh kha chuwek thawin rakhain tlang tluan chin tlang tluan le hi tok Mizoram lam pol khal sela hi tlang tluan pol khal hi khi athlang lam khal tel ke chu molai tlang tluan pol hlan lai chun chin tlang tluan raksi khi pol khal hi lung pher pani ti so ok na ki akir mi laki tel mi kan si Myanmar ram pi hi alai sin sakain fall in phel riang i
kan real Zawh vengin ke lam kaw kha tlun lama kan khot the thawi vot lam kaw kha noi lama an khot the thau van that Thlak takin chin ram sakai rakhain lam hi chu tipi thuan thum sungi building silon sau khoti khot kan si ti zia vot lam sian karian tiwek lam khi chu tipi sungi building polan si kiang kap kil khoi nak le khwarel siat nak lam training vek karak pek nau nau theu tika phon sang tlongi karak zirmi subject asilawi keichun kan veng hne ni mithiam kan nei salai thakap lian ti mi ani hi geologist leisung lam le lung tawlam zirna ki PhD doctorate zirre raw lai mol in liam san to si adam lai khan karak su ring ring theu chumia isim mi chu sakain fall Myanmaram alai so tlang phel tu lung king hin kelam kaw pol chu sau khota in khot pi ti vorlam kaw pol chu suktola atol PSC ti mi irak hruaiih amaro ri awahlia fia mi khal master thesis thangi research an to alaya atimo khi kol chiang parang san lai pi khwa hi hlani an purang mo an phaya kan tiding an rak to mi milim mizuk kha alain hi sakain fall hin aphel chi a king chi churuanga vorlam kaw chu suktolan toli kelam kaw ku chu sau khota an khot ronga kum rei pi chutin an khot the thawi kum khata khan milit mita jiang mo akhot ati hen ha thimjim tia kan ti kai chu nan kum arei khat tuk tika ama ava fe tika chun salai thakap liani ni simmi chu sia kapten chui apialomi a ong karlaka keima man beno in katleng Zawh ati evolution theory ti vek creation theory ti vek lam karel tum mi silaw akhui tu ka pom pom law liberal fundamental ti vek kha ka boy pit mi le karel tum mi silawi atakin science arel mi kha kazir lawi azir tu pole athei tu poli rel mi kha kalunga si kai chun sakai fall pi chu awahla tok kan te sile kan mai kiang raw ri kabo fall cha kan kiang te hin aking chat riang riang mi kabo fall cha ve tui kali kabo vele kan ti kali kabo phairon Tlun pi la hi tin jo tlang Tlun va pe tu hi phairon pi hi jiang ti ra suak so ti hi kan von Zawh dingi lingnin thu mithiam polin unreal tin ten Myanmar rama atum big mi king chat riang riang mi chu sakain fault asi apani na ka tui kabo fault che asi kabo fault ti mi chu kan kiang te hi kali kabo Tlun kan hnuaya hin king chat riang rianga umasi tui tlang dan zuki kan mu mi hi von Zawh sela kelam kaw hi chin ram le rakhain tlang Tlun an si vorlam kaw hi chu kali kabo i kan ni swanak lam tlang Tlun tui molai tlang Tlun le khi maha miang tiang wong pe tuan si Vanzam kan tau tika suk zongin khitok Tlun khi kan Zawh nga dam o ke chu ka Zawh ring ring zuk tla ka zuk thewi asan chu kali isin yangong mandali lam kan suka si le Vanzami ke lam kaw sang ka dei sin vun Zawh sala khi ni swanak lam tlang Tlun khi an bak teu teu amak ngai ngai khi bak teu teu an ra su atumi ling nin na ding zia khiti ka ro ale khon ka to ka shu prera mit ta mit chini watongo kaliwa kyang watongo mi thanglam le saklam si ra luang mi run wa pi pani an luan nak zon tlahi aniam nak zon hiti abaki aniam bik nak zoni luang an si atluni kan real mi sakain fall pikin lingnin na pi akengi chun kali kabo hnuai aking chat riang riang mi kabo fall thi asang tu si ve thung chin ram le Mizoram kan van that zet nak chu kali kabo fall si rung pok mi si se sakain fall si ra pok mi lingnin anrung thok tik khala kan mai chin ram hnuai Mizoram hnuai si lingnin ara thok chang khala kan i tlang Tlun pol hi chu asoroi aso kirmi an hnuai lung pol khal chat lak thu an si tika an ma pol kha foundation thajet ve kan rak changi lingnin kha napi in angor thailo atlep pin in shape thailo in hrih thailo bi kha lingnina kan tuar zia umnak asitia sia kap te salai thalian kap khan inak simda tui tibet lingnin thu kha vun rel salin amai sa voi khat na pin anini aneta tumni natuk lawin anin rekhat lingnin chu amai sa athumai hruaiih dim ten anin soni neta napin ara theu churonga after shock anti aneta rung shock salmi kha anna tla si thei ronga lingnin voi khat kan thei hrim hrima ralring te umding asi anin Zawh pam tin dai thlan ding asilaw hi thu thang chu ka mu tir te sin thu thang men a chun ka siang lawi thu thang charkhamin karak zuat chiami asi leitlun san thon thu i
อันนั้นเลยเจมีอสิเลวเล่มิทีตั้มบิ๊กมีอาราบทักบิ๊กมีลิงนินปอลปะรากันวันเจ้าดิ่งอปะขันนักจุดท้องขัดจะกว่าสมสริปรุกกุมีตั้งชันใช้นารามิรักนีนาซีมีติ้งนี่เลท้องสมงาเลท้องงานักทีท้องขัดจะกว่ากุลาขันกันสู้ใช้นาอารักนีนี่อปนินักอันนั้นลำฮี 8.6 อสินันมีติ้งนี่อันทีอัตลูนี่ลิงนินคีแมกนิทูด 7.5 ลงอสินันมีเทียนตำโซนฮีรัลรินเทียมเละเทียมลาวิจิรตลาสีอามุนมาอคุรขวายอขุนอกดันทลายินลายเรลสีอปฐุมนักท่องขัดจักว่ากุลหวนสริกุมียิงไฮไชน่าลิงนิน 7.9 นินอารักนินีมีติงนิเท่าทวันทีอปลีนักท่องขัดจักว่ากุลหวนทุมีคันโตญี่ปุ่นี 7.9 นินมีติงขัดเลท่องสมลีเลท่องทุมอันรักทีอปงานักท่องขัดจักว่าสมลีปริยัดชักเมนิสตานีลิงนิน 7.3 แมกนิทูดอินอารักนินมีติงขัดเละทองราอันทีปรุกนักทองขัดจักว่าเละกุมเรียดกุมาเมชินาอิตาลีอา 7.2 อินอารักนินีมีทองสมสริอันทีปัสรินักทองขัดจักว่าสมทุมเละปนิกุมใช้นรำกันชูอี 7.6 อิรักนีนักขันมีทองสมสริรองเท่าทนักทีอปริยนักทองขัดจักว่าสมสริเปรูอี 7.9 นีนักขันมีทองสมรุกเละทองรุกรองอันเทียซีปะกัวนักทองขัดจักว่าสมกัวกุมอิรานีลิงนิน 7.7 แมกนิทูดอินนาอินอารักนินมีทองสมเลียนทีปะขานักทองขัดจักว่าสมทุมปังอากุยชาปากีสถานีรักนินมีค่ะอนัดลำ 7.5 แมกนิทูดอาศีมีทองสมทุมรองอันทีแมกนิทูดกันติมีคีริชาร์ดสเกลินอันเรียลมีซีลิงนินตานักฮีพุนฮีนาอุมีริชาร์ดสเกลเล่มาคาลีสเกลตินันอุมี 7.5 8.6 ติเวกันติมีฮีริชาร์ดสเกลีอันนัดลำอันตานักตัวซีเลย์ลุนปุ่มหัวอักไฮคอมคุรขวาจงอิจาจุนลิงนินตัมบิกนักมุนฮีแปซิฟิกกิมเวลซีอามินาแปซิฟิกเบลต์อันตีริงออฟไฟร์ตลาอันตีเลย์ลุนลิงนินหัวหัวอีจะเทกสมเรียดรองจูฮีแปซิฟิกกิมเวลาหินอันสวกเทวเลย์ลุนลิงนินีจะเทกเลงารองจูMediterranean และเอเชียการลักอันตนกนักอันขีตกนักโซนะอันสวกีอดังจะเทกปังอาวิลค่ะเลยลุนิมุนดังปอลอันเจโมซี Ring of Fire มุนฮิวันเจ้าสละกันวันทัดนักจูเกลัมกาวิอัตลุนตบิคีเอเชียคอมวอลซีเมียนมาไม่จิมเตจูระลังเนียวงีคีกันเตลเหล่าเจ็กจีซีวันทัดทักนัสซาฮิซุกฮิวันเจ้าสละเลยลุนิลิงนินอสวตัมบิกนักฮีขมวลอะไรลิงง่ายสิลาวินทิปีทวนาอันซีจรวงทิปีทวนทุมหน่วยเห็นลิงนินฮีกันไทยเหล่าขลินกันไทยขลินวอยตัมปีอันรับปกสีเรขัดลิงนินลาจูทิปีทวนทุมหน่วยสินอันรุนนินติกาอรุณลิงสาวีจุมีลิงสาวมีสิติสวรสวกจูสุนามีกันติมีขสีสุนามีฮีที่ห่างรวงสวกมีติสวรสิลาวินทิปีทวนทุมหน่วยลิงนินอรุณลิงสาวมีสวกมีติสวรอันซีตุยจุกีบอลเซปซีอเซนเตปอลฮีเลย์ลูนีลิงนินอารักสวาดานักปอลันซีอาเองิจุกเด็ดดีเตเตปอลฮีเนตัยอันสวาเลเทนักอันซีไลรอนกันตีไม่เท่ากะลีกบอไพรอนปีคินคิเวกอาเองจุกเด็ดดีเตเตมีกบอฟอลต์ลิงนินบูปะขัดจุกันเต้าเนนเตนตีเวซีตุยจุมจีเบ็ดลิงนินฮีอนัดลำฮีริชาร์ดสเกลิน 7.1 แมกนิทูดอาซียังเวกครองโซเสียดรัลนักอัตเลนไทยตีกันวนเจ้าดิ่งตุยเทเบิลฮิจูลิงนี้นี่อนัดลำแมกนิทูดปอลตานักเละอาเสียดรัลนักเทนไทยมีปอลอันซีเกลัมก้าวบิคีริชาร์ดสเกลแมกนิทูดติตานักซีอปันหินักฮิจูมาคาลีสเกลซีริชาร์ดสเกลจุนดัตมาปอลขัลอาเรลทุนันมาคาลีสเกลฮิจุนอาขายข้อมินอาเลเวลอินอาเรลแมนRichard scale long karel dingi makhali scale kichu azuka lang pam karel tel loading anat lam Richard scale pakhati sin pathum karlaki ling anina sile kan thei tham lo minung tla chun ramsa tiwek chun an thei milai khala thin rip nung nei che sense thapol chun an thei thei men thei khwarel sian nak tlung ding khrim khrim hi milai nakin ramsa polin anak thei mai son Richard scale pathumi sin pathum le datama pakwa karlaki anin sile mi rek khat chun an thei thei zau lam laki rak vak selo in sungi dai te rak tau khiau khi rang le lo le rak it rak zaw ranga chun thei tham asi zaw Richard scale pali sin pali le datama pakwa tiang asile
mingong deuh chun an theilem lo men theinan vak pha khalin zin fe pha khalin thei tham asithok chun thalang rial no tivek an koi thei Richard scale pangai sin pangale datama pakwa khi angan sol sikhi pangai sin pangale datama pakwa karlak sile siat nak mal lai thlen thei sak that lem lo mi asilo le ton tai mi arop mi in pol amot mi in pol tivek chu an chim thok thei parukisin paruk datama pakwa karlak an sia chun rekhat in sia deu pol chu a in pumin an chiman opur ri thei in thadeu asilo le building structure lilon tivek pol khal a 10000 an siat thei si Richard scale pasari Tlun an sia chun building tamson an siat thlang a lei chein tlak roi dol mi concrete in tivek pol khi an siat du siat ral nak level an rel naka damage total anti azate siat thu rep tinak asia san chu himya in karun rel du chu thing thuam kan hmang le thir thuam kan hmang mi hi arak thason concrete hi lingnin ranga chun atuar thailo lo asinan thir chun atuar thei churuanga concrete beam le thuam poli asunga kin reinforcement kan ti rod kan phum theu nak san si thir chun du tokin akoi soi thei akul dual dau theinan cement concrete chun malte man pu hi akhan lo si asinan atluni sin na du tokin namo thilritin atuar thailo churuanga lingnin tuar thaiding ina chun steel sak mi thir in hi athave thung thira silo khale ruwa thingi sak mi in tla hi anrak soya dial dau meni chim lauten khing lauten ma le that dan cheu an nei si chu kan thu thang puan asaw tok thang karun bot toiding anen naka lingnin hi khipi tivek cold wave hot wave le khorel siat nak dang vekin rak rel khala thailo mithiam pol rak mucha thailo ta thim naka khipi cyclone tivek hurricane tivek la chu typhoon tivek chu tipi thuan thumisin run no po chiami thi sanghet nak le sanghet lo nak pol an run pok nui si ran si te ka tu lai thiam nak la chun satellite sin Tlun van sin thlanak zuk thlui kan muchia thlu thei in than chia thlu thei asinan Zawh vek mithiam manin lingnin hi chu tok tik chu chek chia chu vekina in anin ding si ti than chia hi a theilo anti churonga nawhak pol khal tlong atla an zir thauna ka si jiang tik lai chan khali thleng thei asi ronga chaboi hnuai chu thluin I khun hnuai ti veka lutin ake kha pom feu ter ding asi tlan do daw lo ding thlu thei mi bizu ti vek thilrem mi tlong ini an thluni an thilrem mi ti vek le tlun wani ti dai khol nak ti vek simo tla thei thil hnuai hrimhrima ter lavin ralring ten chaboi ti vek I khun ti vek atluni kham tu khau kha mi ake kha pom feu ding ti kha kan fa le khal ina kan zir atha kan du tok ding khatin kan thu thang achem tiang in ngai sak ronga kalung oi ngai thu thang charam hi tin thai kau nak thon karun bet thau mi hi rekhat chun kan ning tla cement thei rekhat chun run ti thewo ti tla kha comment an umi aning deu pol khalin mai song lawin comment in run simu angai tu Mipi hi nan lal big asi neta khala thu thang thar lam thon kan tonga sal lo leading hau kho nan za ten sun tha mang thau lo